tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kandongan wayah apes wetengku rasa kroncongan Hospital Ras Indonesia Asoy Radio Lorenzanya Puspito Laras aku iki tukang tambal ban uripe dalan-dalan golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kandongan wayah apes wetengku rasa kroncongan sana oh yeah. Macet